lo khaija kha jota haste una tirpra kha bom hai effect ngna hambai belai kheno norok tini media channel anora phaika angkai joto no channel ni bisingti ang hambaya paro sidini amendment act 2019 12 December bakali ga samay na titur na rok বিশেষ করিয়া যে পাতাল কন্যা জমাতিয়া তিনি তো বড় বিজেপি স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু বিনি আরো তাবক সরা তিনি কোন কখলাইয়াখো কোন বিনি গরবাংখাই সাইমালিয়া বাবা ও যেমন আমেরিকায় থাকায় বকরা বারেখাই পাঁচসার খাই কক সামাতো আষাঢ় মাসে মাটি নরম শ্বশুর বাড়িতে জামাই নরম কামার ঘরে লোয়া নরম গাবো পাতাল কন্যা ওই আজ আসইকা angje buji manta ko bota babu ti khwara liya agabini boje rasantini meskai TRPC ni chairman man bini service state siman ka angkha khaya sabai bini to phani problem solve kan wan so ken abu to problem soja aba personal problem se solve kha engkang abon bagina bono bang jokhon BJP habmani sekang bang boi sangsa malaka problem tongtono ang bono advice laika nang tabuk sring kai tongadi at least election jaran sama pokok naliya ga boto kaisa kiriya borok no tomani gai tabang sanema ke citizenship amendment act aboto sengjoto kotaka sanaya kokno gokhlai 6টা দফা নতি অবখলাইকা ga khlai mani aboni kento citizenship amendment act mani pore bini rules lok publication sing ako bahai kai tabok o election gana phai phikengai no o BJP rok omti khlai ek ang saisi miya asam bakai to সর্বদলীয় বৈঠক লাই বড় সাকা আসাম নাংখাই ইলেকশন চিং লাইগ্লাক নাংখাই থুই কচলাই তো ফসং সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট এক আসাম কারবাই খিয়া সাকা গাছিনি ত্রিপুরাও সং সাইমানো যতন হয় গ্রুপ কটর বিশেষ করে সং সাইমানো গ্রুপ কটর সাব গাই তাবো রাজানি কক ফাইকা বাচিন বড় তামসা কমেন্ট কাছরা খায়ো যে রাজনী বিরোধী বছর হিংকে ব ত্রিপুরা হাউস মাটঙ্গিয়া বাক্সা সব 75 বছর মুংসাইয়া রাজা তা ফাই ইংখা তামংখা আবরং বুজিমালিয়া অমহাই দবাগ মালাং ওয়ানসুকনানি বখররক বুথি হেয়া বড়রক ইবিল স্পিরিট খাইজা বড়রনি ব্রায়ান টমা বাগাইন ত্রিপুরা সারানি 1947 তাবসুজারা মরগই মরাঙ্গি মাফেও দখরক কবই সচ্চকরই সিপে মামালব নিজিনি দফানি কাহাম মুভমেন্ট খাই দঙলে অ গণমুক্তি পরিষদ ওল্টা ত্রিপুরা সারংসে হাকর খফবু ওয়ানসা মাসবা ফবু মান যদি প্রমাণ খাই মাখাই আং সব অ জায়গাও ফাইসি দিয়া আং লগে লগে 1 লক্ষ টাকা রাং রেহানো ক্রেডিট কার্ড ইনথাঙে পাতিখলাই রেহানো ani nijrang kripano ta anta sanai makai tam bagai gakai sini siar nyama bagai no sung tabo ama haikai hairan inglai tung gai tabo to sung semano citizenship amendment act oroti pramosro tamonti tekun pro protest khemiya bai ke manai karam borong agreement no 2 tarik agreement sa thong bote movement khemiya borte khaduma phunumaya boro montri mankha mangnoi Tabuk MP कैसा माना बगे नाइट को नांखाई सिंबल से क्या होगा हाँ अंकाई कैंडिडेट होना चाहिए आ कैंडिडेट पसाब अंकाई राष्ट्रपति बन सारा MP मना मत उपयुक्त बरक त्रिपुरा तक रेखा CPM बसुक बस जरे MP जे फेमानी उपयुक्त हिया थिया थुन बो फांगवा फांगना पारि माहे रिफानो रई फेके तिनी राष्ट्रपति बानी ब 4 बार MP खा Tabok sini produk jini bufa kirit bikro white ham kha white ham bo 15 বছর tamane kento 11.5 বছর 3 terms no english jaga 3 terms purnango ngangai bo 3.5 বছর tai 13 বছর মতো ইনখা গাই বিনি গৌটা বানি 15 বছর কাংলিয়া আবাই কে সাখা অসুক সওই ফে রাজপরি বারক যোগে যোগে হানো শাসন খাই ফেনেরক অ ত্রিপুরান প্রবলেম না বরক তাঙ্গি সারাগলিয়া দং থানি মার্জার এগ্রিমেন্ট কপি দঙ্গো instrument accession copy tongo omahya kabama document borong thain tongo kai tamni bage borok parliament ro tisai malia tripura merger agreement ma ba refugee colony sason khana bage da samrajya ba khana bage da aba kaisini kanchan prodi sri lanka ba boro abono copy tui pore oi parliament kok sai jaman kha taksura
abom pore sakasini bibu debi tabuk je kol kobja beslano ti lara sada khai tongo even bo ano salsa raskel hengka ang Kristan ngoni sana raskel hen pa bono angka bo thapla sarane Gupta Narayan Dev Burma chalai mane bo thia ko sunai di apuro bo bai kuni to mane bo khai o thapla sare ka bono jogoni Ravi Shankar tamni jane thapla sare jakha engka ang sai ang ano raskel no bo apuro ang bo sai mane raskel mangkan osad mane engka ang te khoroksa boro bongara rajbari tonai Kristan ano saka bibu devi sapun tiprasar no samas mas tomai pesone engka ta Kristan no sakhayon sapun ang tini khulam khulaso engka Kristan khaitanai ro takorok RSS ni Bibu Devi Kolkata West Bengal ni joto agent bina rafayu rang rafayu gang takta sanaiba nini dormo angkai nini dormo jodino achi sotten dormo angkai oti prasarok taufono 85% 95% 95.5% Christian bade katongle pro Indian religious khaitongle engkai tini oborong darawoi Bangladesh Hindu banchira bagai orne Hindu orne Tiprasa Hindu ba orne Bumiputra Hindu no dongso khayani aba je suk samusali phimano o Tiprasa nu geda o ras paribar nu geda o je ras mata Bibu Kumari Devi nu geda taba khata sim borok raja ni birude sakai busbothare tostokhare nungnai blate bisani pore khaino tini angabo srase khaina tum khatan taku bukhorok Norok je 12 pata 20 pata tongoni tabuk nogo dur campaign khaitam ne sine agreement te bising tongoni sakable aboni copy ongkharon tabuk khoroksa boro RTA khlaikano saru khoroksa boro RTA khlaika home minister home minister ni tam gothan nang tam khlaina nang boro tasiu ga borok RTA khlaik already RTA khlaioi borok ano saka sar RTA khaini abor rule samote khamani Mada mano sarita ma tonai ba engka public information officer home department engka tabuk je 12 pata tai 10 pata chini hujak tong khorni tini bijarang khol borong gunang saka tini Ranjit Devarma kok saka tai Dilip Devarma additional director retired tonai saksangno Tripura jotong ai thakja intellectual wan tonai bobo saka engka bobo sanga nangasu pondit kitang khasuk tong tamro ni bono comment khayang semono anggo subo boro buti ko khlai engkai angta ponito ni kau sai ko ang Brahman ponit sai tongai abli ang just law ni kok sai tongo law boy tongo nung sari law boy no tui sai ta hai nang no ya simena CPM phepre CPM pokhe tonai ro Congress tonai ro BJP jara BJP tonai ro omhai dalal agot lo kabang ma center buddhijibi sokol buddhijibi ro ango citizenship amendment kok sarantanga botango kono matu male oti prasani joto kisu সাধারণ জনগণ খাই যতন কবুইনে হিমটগ কেন্দ্র তাতাল খেলারু Angla gitam sakaba Triprani bukum barat oro kolanya bulan kun kokri ganatantra pathin sung tabu Triprasa khachi jang kakai bijona MLA MP jotto MDC ndisu wachana resign diboi o barat borso Tripura hamani pare ganatantra omo kaisa pratarito ganatantra omo chinthani kaisa deceive democracy tani bagi deceive male barni সংবিধান 1950 জানুয়ারি se কার্যকরী হংকায় Tangai 71 juraba si category khoi Bangla hani phaimisi phai kuno parliament amendment kroi citizenship article 5 to 11 by kuno gothokja kroi bahai kai tini o ha mangkha ba bahai kai por tino Tripura sasun khatanga ba ei je anthan boy tamo kroi ma tongsari moka citizenship rights engko citizenship right ong ni Tripura sara poda pore bani সংবিধান poda pore tini ni phatan borok se illegal migration from Bangladesh ni boy publication khaye borokhai tong tokha nini borokhai ubino podno saralia ejang samaniko mo boy ni mumkhai illegal migration from Bangladesh nini Tripura sare orobo o meeting o boy publication khaijak mani Delhi o beso jok meeting kon seminar pro dia jasairo Arun Roy Saha Tripura ni je former vice chancellor bobo tongoro bin article botong boro Bokuno jabarle makhang maya kamang semapaju borabo meeting go. Engkai oti prasara baksa tam ko eksom khai 75 bosor kichunya tau raja phai chingo raja phai tam khlai phunu katabo raja phai Tripura no tebo tatal khai Tripura bolai de bothara na abol amak dukha agi je dosra demi policy o policy no tese do koitu phika Tripura bothala je bothasri noksardi rabar bagan sorisri arostu feble nugui tamla se mokal baithang am nogo se bodui bar Sable
ang to tabuk serai ang information ni jak police bo ano jokhon binogo tungpro ang dead duran photo fartung jodi an nogo taisa duno attack ka product kisum direct case khane karon bo sairo matobla taini nogo attack liya tar mane bo khlairibo tar ma khairo a somoy dili debar matongo taw joint director সকল সাজিং সাইদং তিপ্রন থাকজাক ইন্টেলেকচুয়াল সনাই সুসাই এমন তিপ্রাসাম বাগে জান প্রানেমা সানাইছে কোয়াইপেস কি খিবই ডকুমেন্ট কাইসা পরিয়া আইন মেরেছে ফাইনাই আমতি বড় রংনো जों বিশ্বাস থাকলাই জাংসো সমাজ মারো যেসবা ধর্ম ব্যক্তি যেসবা খাগাই তংনি আং আ ধর্ম রনো খা সেকেন্ডারি সিংরো তামিকা ধর্ম খা বড় নৈতিক হামজে খায়ু ব ধর্ম বড় কথানি সামত ব ধর্ম অন্যায় খাইন্দে ব ধর্ম ব শাস্ত্র ব শাস্ত্র কাইসা দফানো মথানো বেতে কিসো দফানো সকল খিনি Tabu Citizen Amendment Act ang tin sanayo 2019 bill mani sekang thangi tin sangabla apro produr manik bobo tongo Onimesh tongo Anthony tongo Jagadish da tongo Bijarang kol sap tongo Patal kaina tongo tai tin ni namaka chito debar matawi MLA sin borang murang tongo amma ha kete bo tsm tongo tai samas ni karang boto khotia samas ni muthango khana wangpro Sachin Rotam bumung ano sabasa Gatini je thanai niji soyangso sona sorante borma manai ta James bufa ang tangi tine kok saitong binogo thangkurang te khorso logi bolang tangu bana bong babang time tam tum salai ka onek salai ka কিন্তু unluckily anaro kaisa o je hand wash o je detol ni hand wash ko khlai phate oi thangai a kagoso ong thangai noksong thaka very sorry ya kang tabu to no bung bong kai sai hukum asam bono abonoti arai gonta sorjang habo 9:30 simi 9:00 ni simi 12:30 na 9:30 simi busudra atha arai gonta pura sorja khlai pun apuro amitha saka norok tripura ta thakthang gunogol khlai manglak karon tripura bo indian ni kaisa territory norok sadi nongni সংবিধানি অধিকার bo jaga সংবিধান boi phului phringrdi nong odika angrina tiatung phiaba जों Citizen Amendment Act pass khainai akok khaika Home Minister sakabo. Home Minister kentu boro kaisa basme na Onimesh saimangka na patal kaina saimangka apro joto bo thansa joto thangjak Bijarang kol sap thangjak bo jaga bo sai Assam Bhavan ko Delhi wo Delhi Assam Bhavan kotullo mak jara thanai rok saimano Chanakapuri angkai ta apro anthan mukho sosi angkai bornaro sare 2.5 ঘন্টা pura Amit Shah bosapa ani jibono Omohai arai gonta discussion kunu Indian kun dolbai khayani bo saira ko bolasto kendo kaisa pano jobar me abang pore Tripura phaite borok kaisa sengtam tam salai kam press meet podo krai tam khlai ka tam salai phike borok ga tai kaisa tini confusion dur khari ADBC bising kai ka karbai khaya general bising khaika abo ba wansa ni kokbe mamang central government sol tongsil tabu Bangladesh je phane borok kokbe mang sol tongsu ang saka tini anoro recording khaya tongo tini jero media phaya non koina noro abono tini front trubo je product tamo saka ab mobile tongo abono tini map thepanai bo je dofani bage busti concrete kok sa toka bin kok je bora saka patal kanyan ka raksas bos surama ka wansram butharai komonai sobo ang badar bandar rasilo like sawi tanamu hindi bai samarok Joton tong ane mobile supply jak tini abono nang tai bising tai chap focus khaida bagai koyu khalai dia abo besil le time ya antoto 10 minit bising na abo tongo noro khalai dia abono tangi khaina ga dofar situn tai bo serai tabu candidate in bagai tini kiti sing pangkha progano phaga proga thangai nirbachan bo congress sabapati mangkha tai candidate Joydani Tripura joto mon Tripura bahas sara jibon kaijala borjaya congress kha tonga MA pass bono tiket de makhun berini bisingo bono riable bini bibi bor kamai to bor thang tong saisi maya bor kaija kha bosai bo sabos emia botri pro phara phekya rasurati prasara samda ka Shri Raskumari Pragade Bechini Makaile Pari no Maicharan Kaisa invite kha sar mato tong abo sung semia poribar nuk hamjan nukung paran chaudhary kamin chaudhary ba dofani bakro matamba head matamba kam hejo sirum hotar kore bor tu 5 Pragade Bechimi candidate fit Congress like ati prasara oh raja hamjak mani aw rekha bot ka passing liya se mes Congress go tholia proga khamai thanga buto pasana ba ke neta khina ba bororo neta to ne ba neta ba nini je
nung representation khaiman constituency ni problem no solve khaina bai chano sung ST ni orone MP ni samtamba o Tripura san samai chana Delhi all India ne kaisa jotol supreme law naman jaga aro parliament kok sana bagai se abo nona songi roblan ni nano problem tan tong noi bo Tripura stonya Tripura no do phani tam boso tam ka bo itasiya boro si parliament MP sana bagai raja ka do apro tim Tripura ka sesa thana thul pon thang buka tak Tripura sar tam taisa rashtantra tuboi rashtantra saida sari ni asu boy sita man aba horin debro sita aba wanji rasa ka sita saida saira sari rashtantra noi tini pisi BJP tong rashtantra bilupting na nangba saira sari ngai bla sini Tripura sar koina khangai buri kaham kam toni malia bi kajang mani maisa slamaya juddo ni bagai ring tu phayo Ras Prosason Sukti Prukai Osipai Sankran ko dam kuni kha parmar dare agreement beso onnai khlaijaka beso od difasar khata tabukha bor raja rajani phaiche 75 বছর phai bo 75 বছর sane borok bo dina phaiba bo Tripura sar pula sikang no jeno Produr angti sau ano rathar phai din ro angku bikok saktara Produr kisur jodi no bo ancholi party ko phai Tripura sam bagai bosanan pula si phai pai join khai pai kala ang pono bini bang pile khulung ko sabrung burung lo kendro bobor tam bagai phaiba bo political mileage na bagai congress ngai se congress all indian general secretary bolaka pula jati ulo party jokhon citizen amendment bill ni against se khlaipro sara Tripura ang tongla sar ka kitcha sung mati sa sanai kabang ma lokorong sungai tongkha ka implement mani ki TTC area ba Tripura sa busuk lab dang na loss dang no obono non sumong tisai chama ge sari sar TTT tabngi TTT si omo wansane musuma ba sikla chibla ai o general area khatam nang kor khaina ang tin dong no sakai no tai ko khnadi ang no Tripura citizen amendment act na hakai nini Tripura sane dokho leader krei ang dolo krengi tabo ani dolo phaima bo tabuk sa thaka dolo bo 10 dozen se puyakhu 10 dozen puyakhu 225 जना INPT ni केंद्र कमिटी ni सदस्य tabuk fase puram sing pong subung semaya ko tam phai khlaina sari hangka ma hai tabuk sakai thak je songka phai thama bo bor basuk sakai sakte train yeble agi INPT ni samoyo kono leadership training khema krei sini kono ongka ko krei tabu Tripura mo thawo sikita nai pa sabu spokesman party ni jasol main kotha sanai buini ba kaisa tongble যেমন BJP ni Sambit Patra tongo tai 2-3 jon tongo boni all India wa engkani ni congress boto spokesman tongo engkani Tripura ni khai Tripura mothani spokesman ka sawo saise maya o biang থেকে buri masa sai phai jawano o te khorok tam sai phai jagano kono ekta system se kre omai ka dafai go haida je samajo je party o shringkhala kre o party konin tiki maya among ka hai tong thok thangai mela mala le ma hai mela mala ka o tara sibla ni malai kok slai mai chi Paikal nang mela nang paikal lawachi obaki political odo phane crucial period to asuk je trima singsa period to Tripura sar tabki mine amela ni rasati khaitong sung ta rasati khana joraya sung tabo monti charani MLA sana bagya nang tinino nu khawle yongla siplok bahalaiti yongla walai bahalaiti puila Bidhan Sabha jokhon mangka Tripura motham bor table ponto kalai kheple tabo kho yongla siplok bahanai ro benthamai ka boro kok ngutak saja mana boro ha nukhabla yongla walai bahala je bahalai table pondo kalai khebla tabu nang thang kai na sado nang nije se situ phaka ta khaduma phunung mali amuk phaila nang tabu mo sitin amendment ek kai general area khai to nai first class abona rajani abon tini rajani je samani je bangali priyo oti prasana priyo ang khnane lebla tini norok je mediuti khana kai next ang non klom te ang kun dina norok intai bunang phana phai abo tum nor khai kai kobino khatum Tripura sarok nong phejal bising tui botamo saka ang ugropon thi ang wansa ma tha phai nari ang Produr manik ko ni sobo patal kana ka raksas pum tamo patal kana wa binas ke nang khaba ha patal kana wa nono siti sanai ble tani ni biruting jakha bot ancholik party jon thancha ka to ancholik party khachi mali ka ba nang nas narli ka ba BJP thang to ka abo ba ani kunung patal kana nang 100% কোনো দোষ নুগাইয়া I am not saying patol kana made some wrong no acha BJP thangai NRC le chalo the NRC case the file khai mane BJP ta to age to BJP jara
NRC sanai rok NRC chao Kanari patal kanya song to tabo je produce song je NRC ba o si je amendment ko bill na ti ba khlaile mate NRC khaita mata ang bor ngau saka ka boran sajagla kubui sare sakabla borni case khema ba je kono case system to interim hearing khakai logolega order khayo updated nobo কিন্তু borni ba kono khobor scriptle case re phaika ang sacha patal kanya sangka chini bukho patal kanya sangka naro je kamana kaisa copy de mano busu copy saisho botung saisho pano 2 টাকা khlaika saisho 800 thangdo 1000 2000 thangdo ang apti boy collection khaneble tamo sika statement tam sika di mane anthan kes kere ke dilus nung kes khain than se op copy ro kere hinka ta tamo no nung do phanok bujong na chari harijan de borma jodin kathang thoni oi ishor tomung khaimanga ka supreme court sangkai citizen nina si ko sangkhaya nina si binom te bu khaya NRC te bu sangkhaya sing oppose khaya government policy no sini ko khai ini citizen amendment act no sangapla khanadi kaham charani ani policy mo ain piring policy hoito dologoto sidanta khata naimali able ani president tini japan thangdo kisu samuni bagai engkai ang tak sanema kha citizen amendment act baka abo tirprawa edisu kai salongya aba rajyo khe salongnai ba first class nin tiprajak busa kajak tongka medical porijak sakri busa tlang tongka abo general area borong ble একটা রাজ্য দুইটা আইন মান বাবো গাতি প্রাসন যেসকা থুং তো মাখায় থুং মাসুলমো একটা রাজ্য ভাগে দুইটা আইন নাই bo ain kereng ano satenta phasire ang nayo ti prasan bisingo sotong kereng no phasire kicha debate ong khalne sino masa biang apa mupuk ko kusungo pati tam jani pumong patal kaina horizon tai ka ba rebete bang debate khana re to honi mupuk hai lu mupala pala payment tam pumong jani waisa puru kam chili komlelek so aga tamro ka sumbui biang ka makasido biang ka makabin bung tam jani oma hairok ti prasa sengra hois tongro dopanti angne ma sengra samusai ro kubi khane kri tabuk o je sa anomia saharo je borok saka agreement tai 5 ta 15 ta 20 ta rok ka 5 ta par tongo dia saka 15 20 para tongko abo seng tabu secret huime ya nga khoroksa borano saka o sar seng kaisa ati khlai ri khanso tambo muti kam kom kha ati pem paranu copy rin sata nga ati busung dinano saka niam mote tong na no nga poro khaiman borka dili hum department khairu nga tabuk je soano patapa jora paton satenero ati sobai beke pora putam jawab nai sari ti prasan thoki mane tam jawab sunai se taw taw huimi eble nini je sukti nongni akota je tabuk je preamble hoke tamani definition krei nongni khai tong abo bisingo tai hujak tong samani abo taw ati bui khairika abo tang to khayang ja samo jano saja ka bang sarika ang bumur tak saya boro already speed puja khairika 10 টাকা je ko wanjo tong khaika ang sanor momo ko manika bota kopi ongor phainai ang saka no dai dil thang suka dil nang eble goporsa chief secretary thangi office malai gradi je tirbrao akor phunung soi signature ka khoksa henkai ang bo khoksa nagorik ba omo confuse to ka chin society wa ko mo whether it is correct or incorrect omo ti tabu copy nin thani to ko mo ti phika ka se english plang thani ko omo je omon pratek kuno bati kuno si doctor tong omo haike agreement na ma se bujia karon si samaja ko ma ke nglai to khani saka keno thagum bla nang saka bla tai no dili osai khain tong bla ora chief secretary apun no advice kemo yes nengo copy on taisa sarai sing nang kai ati khladim ponda gi khmu heduba omo khai ni koksi ang kono ব্যক্তিগত produni ব্যক্তিগত kento omo haike je produce je bebe ti personal lead thai mani tabu bong tam jawab sari adc mi ka adc simin ottam adc te tripura haba o tripura ni ente tripura boy rajani busa ang rajanga botangai samogra tripura bage bo movement khaina ko silia ang documentary khapono 2 tarik February 1921 February ni bot gosona tripura motha political gosona khaima sakang saltam sakang bona ang documentary khable bo bosori puchi phaika tamo soka joto kisu khaye event ke national commission ta home department chithi pajonta bona ri khable babano kola pata bank samasika ba ang tawa saman saba tai lengle ya ti prasal lengle bodu bododina ang sama copy thimka gaban ko yebla loni koksibla ani ko boning bilik phaya ka supreme court lawyer 10 15 jon tu boning ti prasal october ro bini rajbari pa seminar khalita
যত ত্রিপুরা সা লয়ার তুই ফেদে তাই অ সুপ্রিম কোर्ट लयर न जों डिबेट खालामदि आमथिक सिस्टेम काहामिर बा गाबोन परेखा जों जेटा 70 बছর बकेयानो खेबलाना वानसा बकेबलाना ताव सिटे अमेंडमेंट एक्ट सामपानो बर और नागरिक सामबै त्रिपुरा हाना परमानेंट सेटलमेंट नि बगै चेष्टा थायो फेव अ त्रिपुरा ने हजार बसबास थाय फैनाय भूमिपुत्र 184 जन राजा नि जों राजमाला जदि नबो बोसो हासामि सांसारनाय मैया आपसोनि बंश काबलान तिनि खेबला मुफली कायसा मार जगह में सुक्रिंग या फरी मानसि में कमाय थाने और हाने अधिकार कमाय थाने प्रशासन अधिकार कमाय थाने जत कमाय थाने ओमो बुसुजरि अनलाइंगै तंग माने आबखाय ब मकल हा थेजा तंगबाय थानो बंग थाने आं नायने माने कुबैया ना ताक्रै बंसा जतनो मनदात्रा आं नायने मनदात्रा तंमा बगै न बर काहाम काहाम बुजि माले हाया हेसा बुजि मालिया नि त्रिपुरा सा नि हा दलसा तंगता सिप्रेस्टर मां सेप्रेस्टर मां सेबा या खबला डिग्री गनां पो yang kabla officer po yang kabla suji kong sapa ya karmaya MLA bo ma bo sanai MD su mangnai EM bo mangnai tuta parliament to ka parliament pipa besanang nang khemo amti leader bo tong ti prasarok sak saing sing si jagai tor jagai sakri bagir kha gotla nok lagang kai ti prasarong lama korna bagai ang je sai tamana record phaji thangai Delhi ni Supreme Court ni lawyer paramorsho khlai omo soi jatong to आं जे तिनि साइट मान आमाके 108 आना प्रचुर साबला 109 नुगै तंमन साबले बर आनो कुनो साइले मान आं आइनि कक साइटो तिनि सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट ओय एक मानि सालंग मानि परे दिनि इलेक्शन फाइके म बीजेपी रब बीजेपी तो साकै साथै अब भारत वर्षनि इतिहास बीजेपी फायै न रंगा आं साउन अबस्राय स्राय बीजेपी ने ताबक त त्रिपुरा मथरक त आगि बीजेपी हमक समंग तमा ताइ त्रिपुरा मथरक त जते बीजेपी सपोर्ट मारसनाय बीजेपी विरुद्ध तै सैमले नरक तिनी बानक आय राजनगर दिगनि आं बुमुं साया कयेक जना टेलिफोन खाइया इंकै जों ताव बीजेपी ओ सपोर्ट मारसनायब्ला जदिनि बीजेपी सैमबा बजाका हाय मारनता गा बर केंतो आगि कसांगसि किबिल थामाने ब्र किबिलाव नाय आं सागा आबो बुटोबा नों साबनो ब नेता ना सिरिबा नों बुजि खांखाय पेप सागारिदि तगमाबाय आं अबो कयेक संखायो तिनी राजपरिबाने एमपीसी नि बागै दुइजन मन्त्री बागै दा पॉलिटिकल एग्रीमेंट खाय फिगां सेमिया आबोन बागै ताव ओ जे आरटीआई खायने मा खांकाले ताबु जे बेराले जेंदेबा सुनि तायबा एग्रीमेंट कलक मा तंगु साले जेंदेबा आफुले कलक मा दा बारटे सपायनाय ब्ले कारण गवर्नमेंट थके माया गवर्नमेंट ता सेमिया गाय नोंसिनि सिनति प्रासा तागै तागाल साय रासै खाया सादि खाय आसु तमा सावो मंत्री एमएलए साना बगै जतिनो वानसुक हिमै खायना काय नों सीपीएम खायतोनि बीजेपी डाइरेक्ट खायथांसि आंचलिक पार्टी नि फुनु गय लामाटा करदि जे जागागो त्रिपुराव बीजेपी नि बुसलैसि पेरि बुं पेर मेंग तो मानि आईपीएफ ति रागै तो मानि आईपीएफ ति याकुं याग्रमबै एनसी नो खोलंबै थांगै तिनि त्रिपुराव आईपीएफ ति खमता फाय मां मंत्री मांनै लका सेसे मेसे बंनो आसुरिसि नर मंत्री सभा तनखाय तने थांगाय थांदि फेबा सेप्रेसे सानै आन्दोलन खायमांला आइब्रा आईपीएफ रो केन्द्र रेबती एमपी न पर्यन्त सबाय सुग्रुलायखा बर आईपीएफ एलायन्स दंफोरबोनो बरता केसे फुंदिका बर थानाय लोक सबावो आईपीएफ रो दुइटा एमएलए एमपी नि सिडिब्ले पश्चिम त्रिपुरा बिसो केटो ताबुक जे हाफ मंत्री बनि जे हाफ मंत्री फुंखायब्ला बिप्लब दा आमार केरा अर्धेक मंत्री दिसे पूर्ण मंत्री लेवल हनि बता आवाय उनरनु खासामि आं खाना काटा नायसिका engka tabusin hab montri bisa ke doka pochin Tripura NC Tripura puro Tripura basal khable engka neng Tripura mo thaba modern worsen tebo singkong sibla odom singlang ko sibla Tripura mo thanglai pa ko IPF tin lai pa se nengla tabu khai waisa bana sarena khai se neng alliance ka sarita neng purbo Tripura sono neng tama abo sambai saimi ya tabam ti tongnang ba lingari khaitana ba purbo Tripura wa chini Tripura mo thani simbol tamok andros purbo Tripura ST station besar ni ka ba te kobong yeble ha go wan di tok se BJP khairo bar khmo ga tabu go candidate man ka phungse sa awai te o समाजपति पन ब समाजपति आंना सौ हरिजन देबना समाजपति मासमा सुबाय अपना आं तिप्रासा संखाय थानाय अ समाजपति का सामना सानका प्रगा देबिनो कैंडिडेट मा खायनायनि दाबि खलाय प्रसामना खलाय लासिया दे सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट आ जागाव नों तिनि एज ए हदा दफानि बखरो तमनर कयजनि बरनि कनसेन नाय नर बखरो खाबा
jomati hoda ke ha 10% jomati hoda ni buta buti khlai da democracy system bai narok angkha ang proshno kai tini colony rai naraki joto colony concern na wede yes bono rai sin upojukto ni da naron thang to da nong rule regulation tamo nong thani tamo tong gণতন্ত্র ni obigota tamo tong ohani problem ni solve khaina bagai nong tam paper tong naro tini jo saka dalong ni homog ni joto ni uni jofan tongo nong thani o dofani oti prasan main problem bangla hani borok phai tongoi borok ni samadan khaina ni bagai borok ni problem no solve khaina bagai nong thani tamo solve paper tong ano sadi soi raja je so asuk basa denglai tonglai tika product je so asuk basa denglai tonglai tika amo baiken do phayong na ang basa ka raja ni jaga raja tongi সম্মান জায়গা tongi tangi neng ti prasar tini IPF tini amai kai সংগঠন খাইতে মা IPF নষ্ট খাই neng gratar bung sapairka tani ni gratar ta muneng krekha ni সংবিধান gratar ti prawen neng sarmani tangi ni agreement gratar ti prawen wat thajaba krekha tangi neng ring jangi thaka phaklai tanman tangi neng tabuk songkhreng tama ring jang thana nangkha abo tama min bo agi sama tongla basan tinne joton ang aporok tongana ni kesa ngongthase bo tamsa korbogo thangka kai sappanata sidinai IPF terus so, kendo tahu ketemu ka, bosok tak ketemu ka, tahu ka belano, matro, IPF terus sorry terus Engkau yang saya pemani, gratis ti plan sarar, written agreement sarar kasar atau kun compromise kus kiri sama le, ni nak kau lebih antaka, sungguh ka belano raja ni man tanpa kubui tengah ni bere, ekdom leader kubui kiri engkau, jatuh na tatal mangsa si bere, kubui kiri mah bagai cai edisi wo corruption kata, nung siapa yang kata edisi se grata ti pralen pas nga apro 75 bosor ti prasar khaimia khai kan chi borok baji rok soge sar ti pro angka chemia deba ampra rong ni borano kolchka grata ti pralen bel bil pas ka sar ti pro 75 bosor khaimia raja khai phunu ka ne aro baji rok sote pran borok ku buida bon sumana angsaka bil pas khaine parliament chimi se সম্ভব আইনছনা ne ত্রিপুরা বসরামায়া বিধানসভা সে প্রস্তাব চিমসি পাস খাইরা মনো বিধানসভা অসই কক টংবা গাবনি বাগেন খাজান তাকু বুখরক ang samane kubide reng norok sarita tangai ang ব্যক্তিগত norok naslawai bethana tokthang sajong ba ang ba ti prasan asai ba ti prasan ni lama khamprungle tini citizen amendment act abonot ye majority rajani pokhe tongo boro se kok sali angka chingmani makham samata khlainai ang opus laita lam sanai sari TSP ni tin kunia leader borok tongai jakha borok bo makham mabri kaye সমর্থন টং নকল কবাং ন গাছিনি তো সারা ত্রিপুরা কবাং মা আনো SMS থাই টং কল খাই টং হাজার হিজান আনো সমর্থন টং গো হে जों অ INP তিন লে কয়সং ফাইছনাই শুধু একমাত্র তাই 6 মাস সময় নাই হেপন টং কাইসা ব্লক নি লিডার পর্যন্ত ত্রিপুরা মথানি আনো যত লিডার পর্যন্ত কন্টাক্ট খাই টং বিসিং কেনটা আং তা সাবা ফাইদিন দাও সে কবং না সক টংআরি কেনটো জাগাও তাম গুতলা দফানতি থংলায়ু তিনিতে প্রজ্ঞা দেবী বাই Raspori Bansa te Purwo Tripura MP ni candidate malia. Oh candidate kham gini te janagon tin kasaro. Raspori Bansa te candidate nga bagai tin producer ko business hanya fero. Ha? Bodo phani bagai khaina phega kai. Boro ticket ni bagai bang daro phaitong. Thangnai lokosabha o bo congress ni bini baino bin bayokrano basarika. Pasungi malia. Pasangka MP to khomon. Buma khang sinuglia. সুখে দুঃখে নি মানসা কবাই তঙ্গো हाँ बाला हो बुरा हो हर जगह में हर समय में हर महीने में देख सकते देखभाल कर सकते ऐसे आदमी के चुनाव होना चाहिए ना MP का दिल ठंडो कहा है कुबी कोनों से आशीषन दांगा प्रो सिनी जे आशीषन दांगा ने आज समय MP इलेक्शन माने मात्र कोसी 3-4 मास सिनी प्रोड्यूस जिनी बुफा फेल मानी केंद्र तिनी आशीषन दांगा कोनो इतिहास कनाका ex MP Kirit Bikram Maharaja Kirit Bikram Kishore ti prasar mau so bawai muti khlai relief ritom haika muti kok sapai ka khakanaka keu record to thong koroi tabo Kirti Singh ba phaika ba Pragya Devi ba phaika bono ti prasarok raja je sauni budi rahanai passing thanai neng bo bai kok sai tong mana ma malai no 5 বছর MP sawi Delhi quarter manai kotorma waise se phai kan ka hobon obon ti prasa buto anu o buto haite norok kichas phaibe si takurok sisa siri wansung aisri Raspori barat timi kok brok sate ngakai borok tini sing roman skripti ko dabi khana halakmu neng nanela
बुंगनी राज परिवार जो तो बांग्ला मानो वो आदमी बांग्ला कहना आता है हिंदी कहना आता है इंग्लिश भी कहना आता है लेकिन त्रिपुरा कक बरक कहना नहीं आता है क्यों कारण क्यों त्रिपुरा को वो लोग प्यार नहीं है दिल में बाहर में देखा के बिजनेस करता है व्यवसा खायो आं तांगी साइतरां कोनो किसा लाइफ गकाय आनी परिवार एवं म मेडेसौ म जत किसु अवने आसामी साबा प्रदूत किसु एक नंबर आसामी कारण त्रिपुरा साना थके वय आं सामानो कुबिनि सामानि और रेकर्डिंग जत सारा वालं तंनाय ब क्रिमिनल एक नंबर बसे आसामी ना जदिन के बानो जदिन तां फाइगा काय अ बुथानि त दागिरि हजं मसिबले ही इज अ मेन क्राइम खलाय बत्ति प्रसन द फांको तम आं साइतमला बिन मताम आमाय के प्रसन अच्छा बिन जे एग्रीमेंट खाय नाम के त मान यादा हमके हाजा बिन एग्रीमेंट खायमा बर त जदिन एग्रीमेंट तांग आपति खायतो बबो ते मु बेन खायमे कक्सेमिया अब बुतै नों 12 बोसोरनि पृथ्वीनि कुनि एग्रीमेंट न्यूज मीडिया खाना प्रमाण फैफादि अमा एग्रीमेंट त आसाम एकर्ड फान निनि शिलं एकर्ड फांका बा निनि नागारनि एकर्ड फांका बा मणिपुर एकर्ड फांका सेveral टाइम एकर्ड खा इंडिया कबां काश्मीर एकर्ड खा निनि अमा कबां मा एकर्ड खा बोम्बाई एकर्ड को अ एकर्ड अमा हाइकन मुभमेंट खायमे हनै काइसे तुबै भाइ हाइदा ताबुके तामन आबन आबन आदले खलाइलेखा गरे गरे प्रसार जखन कोनो समय थुताइलेनि इलेक्शन आ समय के तांना नरक बाइलेक्शन खाइजा का रमजाक सनाय प्रकाय केस बरखा वांस टका जों राजा बाय तंग जे संत मनो म इंडिया गवर्नमेंट आइना बस जों फलो खायना निनो गवाइरा बाय माइया आंनु खाब लागे मोदे जे बबा बाग्र ने जानता है का या खरा 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 मोदी नि बिरुदे बासनि तना तेसे पण या रम तना अमिजिन अब बुटी पॉलिसी जोंला ताबुक ति प्रासन कोनो इंडिया नि बिरुदि पॉलिसी खाइया जों ताबुक नायो बिसार नायो बर्तमो whether we have right or not tini nung citizen amendment act salukhayo ti prasawo bangladesh phainai ikora jo angpoi promanitomle triprawo ang tabu khaina musungman khaimia gani party ka talchiko ekmasi ko kakaba angkai so triprawo barba hamani pore busiri puji tong busu kure ang tabu government tha khaina nangu tangai hekai ang to census of india hate mantangka census of india hoite manka manuan pore nai mani triprawo kolom basi sina hanot langtangsu sino dikan ta ko hanom bolte sini je proseson odika plang mane motang ka tahu ka jaga jamin joton bom bom khai ke beka nini ka tahu ahasuk bando asron long ta mora joto triprason ja kha jaga taka forest dole ek dala yese khas lenar allotment malian ka ba forest dole hen ta goi tebo bipodjon lokabo jodi forest dole lek permanent ja যেকোনো সে ফরেস্ট প্লান থাকাই নি না খা জায়গা যোগ পর্যন্ত প্লান থাকবাই যাচ্ছে না কারণ এক নি জায়গাও খুব দুঃখজনক তি প্রসারণ যে বুদ্ধি ফ্রেঙ্কা সিপিএম খাইনে রাখবো এই যে জিএমপি খাইনে রাখবো বুদ্ধিকে ফ্রেঙ্ক খা বুদ্ধি তি প্রসারণ রাজনৈতিক খাইতো খা তি প্রসারণ অধিকাংশ সিসি ছিলিয়া বলে দীর্ঘদিন শাসন খাইপিকা 35 বছর বড় দুই দাপে খাইকা তাকবাং বড় সাইতঙ্গো তি প্রসার আং যে ককুবিনা সামানে আবো আনা ফিরকতলা ते बुसु बर खाइना गांगा ति प्रसा आंसो काबला नंग रूट मेप फुंग दाना सीपीएम नंगनि आं तिनि सीपीएम नाय बीजेपी ति प्रसा को जाना तरि मुरसानो प्रसा फेका रेबती एमपी बर मना सोंनाय दे बता तांगे छटाना फिरकटन एबा आं बुमा खांगाना फाइसा बजन सेभेल टाइम खावरि आं थां मालायखा काइसा कका बसेस खाइ थांगो नरेन्द्र मोदी बाय आधा घंटा ना आसु कक सालाय गाडी आं परं बीजेपी हाना हे दिसं खाइनाय कारण आबसर आं याका शेष बिन काट को दाननो तंगले रेबती जेकोनो एकट खायमा नेकि लगे लगे तमानिया ना बले खनादि एकट खायमाया टीएनबी एकट नं परि खनाना मुसुं एकट थाइपले एक्सप्लेन खाया दंगासिनो न बता नाय तामो संनाय ओ कमिटि खताम खाय छेमा कमिटि खाय इमप्लिमेंट खायना बगे सिबर कमिटि मानो बंग न मले कोनो मा एक्सप्लेन खाय जग्रबले इमप्लिमेंट खायना बगे तो आबो पिरियड दंगो त्रिपुरा बारबे एग्रीमेंट के मार्जर एग्रीमेंट 9 तारिख इंस्ट्रुमेंट का मार्जर एग्रीमेंट सहीका दिल्लीवा कार्यकारी बुरुंची 15 तारीख क्लियर हंगानी ने बाबा है काटा तोना बले जे तिनी त्रिपुरा मथा त्रिपुरा गवर्नमेंट टाइ इंडिया गवर्नमेंट एग्रीमेंट खा 3 तारिख 2 तारिख को मार्च अब ओइदिन अब हते 6 मास नि बिसिंगो इमप्लिमेंट मा खाइनाय गा इमप्लिमेंट खाइनाले नि और कोनो से एक्सप्लेनेट कोनो गै इशू से गै काय सुदो पॉलिटिकल राइट हमक राइट समारे पॉलिटिकल राइट जान बुझिखाबा इको ताबो बर मंत्री हामाबो पॉलिटिकल राइट न ताबो एमपी मास सानथामा पॉलिटिकल राइट न
amai kun sajak reble oro assembly sit musing marnai baca prester nani ekdom pura hengka baksa batam sajaka abo karon security internal security external security prasna to bong bor rok satakas Tripura thaki kota India government ki oro Tripura ni Bangladeshi ni illegal citizen jim to nai rona tabuk abo to tabo citizen amendment act to bor eklai to gendeba ebe Prasenjit Chakraborty thajing nang nai payu ano khorchara hore ekati ni Assam Paschim Bengal Tripura je Bangladesh Bangla British Bengal bagai phaimani a phaimani borongni bagai bongni sattoni bagai khai Tripura sakun saralia nije odikar pondo kamai thana abo bobai leader aja na I am Peter ta choba khanya dauna tu sini khai soba ni sin khran sini khai negative pun lama kre sang sarai 1991 abo total population busuk tong angmia bawai rewai sai tongo tabu bononte sairwano toithyo bai obani musumti ang sai blak kre je 1951 jara wo Tripura wo je population phungjakha bujuka aboni population phungjaka busuk afuro phunuka jotona record flight thangai norok census anai di 1951 census ka 3,39,928 a samoyo je Pakistan migrants ne census of India tongu eje mo boyobo mo Gayatri boto je simato oro tongu noro botawun onko khaina de noro khaida mano a refugee rono bat khari kan kaino sung 86.14% और हानि बुसाता को हिंकाय सिनी विधानसभा सीट साइट आवास बाउन तकलाई गताम अब दाबी अबले आबोनी रेफरेंस सानायो Tripura सर बुजिदि कबरक आं साइतंबा भारत बा हामानि परे Tripura व महाय वानजि मासापा हापाया रिफुजि हापाया काय निनि बरं तिनि मुख्यमंत्री नों सासनकारिनि हात हमले सासन हमले और बारन संकवा मार्जर एग्रीमेंट चुक्तियान तंगले बारनियस और उसुक्तिव आर्टिकल आर्टिकल सेट न जे उनका ब्रिटिश बंगाली आंसर फये और आर्टिकल एग्निसिम न इजरा कांचन प्रो छय प्रो तंबा बीपी मेन न छय प्रो जे उनका Tripura व बांग्लादेश नि बर फये पर सासन खपिन सिजे तो तंबा करे तामसे बुटो आं बाखा आं सचिन बर बखरक स्पिरिट का हम करे मरा जदि न तिनते का कक्सराय और साथे साथे न ख्रिस्टान नै जा तमारो बक्स बिजि ता राजा अंकै फोटो बुरो छुलायो चायानि आखाय छुलायो फोटो नबे काहाम को नंग थन कुबि आत्रा फाइना बगे ईश्वर था सुरिगार सिकां कुबिनो बुजिना बगे आंसर जरा ख्रिस्टान साइरु yang bertang ko saitong ka ras परिवार चिनि महाराज माते साइतंगो आंनि साजागो फाइदि बबे जाना सुरि साइदे गुप्त नारायण थिते को थांदे साले मावो बत Tripura मर खाइतंगो बखा थापला साखा बुगो आंसाया थापला साय मसा रास्केलनो Tripura Christian धर्म तुबैनो Tripura सते उलुर पावर खायन साइतंगो बर आं तिनरा क सातंगो अंका ब सासापुर बासुनिखा रामपद जमाते और धर्मति बागा बाग बिबा खाइनो सिख का तांडव लेके हम बसम कर देंगे सब बेंक का बसम खाइ मखा तबो अनुसार रामपद आबरनो आंते सिसिन रामपद अनो फरवार्ड कर हबले अच्छा सर ते कैसे को खाइ ताबु से तुम इम्प्लीमेंटिंग खाइ